Halo. Ayan itu. Dijauh dong nih itu. Ada yang lagi di belakang do naik beres-beres spesies belakang on. Oh, sono itu. Minggu depan non. Nilai tanggal 20. Ning tuli dak kami non. Arung pesta. Maksud tu sasing gajenok kami jauh itu dah. Mar pesta. Apalah pesta nih sih itu? La pesta anak ni tulang ni dam. Jadi ning tu bedak kami. Maksud tu tong sa base sekali mo tong da. Yung maju kami non. Itu ate. Holani itu doro? Mang naro dua musudi. Ro akka para makiro maiki. Ro musudi. Itu dampe do akka para mamu pe main mu pe. Oh, do itu. Batu tu. Ro akka itu. Masuk naro kon naki itu. Dangi je bu hami. Lau hami anong itu do asim mergani lem. Hosa mosir. Mengingat nok kami di si. Jadi dang boy ramu huje itu. Huje una borut ta maju hamu. Na borut ta la si tigor. Olo. Ole tolo. Iro dang pajuk pabete to gitu tuate. Kepala pas ma ditanggal na dinggam mahoro tutu yate. Ole tolo molate to. Ise mau cok. Itu. Ise lai ise. Itu si nomor 2 ning ron na sakku tak marpesta anak ni tulang ni di. Oh, marpesta. Oh. Tanggal bigin na ro Tanggal 25 mang na dublo pa inanak kanina ni. Pokok lagi jeng tanggal 20 mak. Tanggal 20. Tu dia lah dah kita lamang tu dia. Ho pe. Hah? Wah, ho. Ba. Apa lagi ni? Pero tu je. Wah, anak lai ido lah itu menuning ro tu je. Ning di di bereng jok kaberena jo sekali dalam luar pesta yang lain. Nah, jadi salah roy. Bas. Ya no toko. Oh, pala marga busi ho do kosong ning lah habitu. Lasa akame kiro para maki. Bengi mo ko bi di je usong dia. Sudah menung pindah tempat nak. Marasa kiba. Oh, lo kadang song ni mak uco. Abe dok karena pindah kada dan sudi biasa song ni sudi jamai. Itu kok marga busuk neng bawang itu sama sesuatu di mana yang lahu. Kalau kita nang lamang tu dia. Balok mah roh ala itu son. Sudi doa ka hai Oh be. Oh mai Pak Ojo dah. Belum roh ala itu sudi. Oh Pak para maki. 2 anggiki berarti ono. Tebe ide do. Itu iwelu. Balas mana roham roh ka pamili itu je. Pengeluar tu sih. Tang mungkin kena sebeno na langon na. Dihuda pengat kena na langannya. Pinawaan nung sila mga lupa 200,000. Suko majo. Dang mungkin lah suwanok kumardileng. Dang nala nasarok titik-titik. Alirugi rasa. Sorry apa yun? Dang dupen nung DJ di kursi ki. Bodoh orang ngerti sejuta kursi ki. Tuh si lasak sudi. Dang mungkin nung dang lenok ongkos ni. Majo. Liana dupen 500,000 ongkos ni. Dang mungkin kan. Dang dupen nung uang makan na di jalan. Dang dupen oleh-oleh. Berpikir coba, yang tuh udah nama sari, disuruh mengatur isu. Kami dah ngolah. Ibu tuh orang musik kan, kami lamar dia sih. Aku unik-unik tuh sudah. Dengan kami gimana untuk para maki. Ya mau bauin nak. Wah baru kunuku, dah uniku, dang tabu perasaku. Jadi lebih bagus menghurufkan lau hami itu sama sih. Dia tadi kok masuk sana 7 juta ro. Baiklah. Mereka busuk itu lah sama sedung berapa sana 7 juta ro. Oh lo. Lo Messi. Bi siak keping. Siak keping na di sareni Pak Uco. Di telepon Roma mulai saniku. Di telepon Roma mulai saniku. Daw.